Mathangsina koi class 10 gi exercise 4.3 question number 3 mujing minase. Question number 3 the sum of digits of a two-digit numbers is 12. Haibadi 2-digit ki number amagi magi digit ani gi sum do 12 tai haibani. If the digits interchange, the number is increased by 18. Kaigumba magi digit na interchange tau thogati. Hana le number do dagi 18 hengali haiba. Find the number do put. Already koi first koi na khang ise kaino number do su khang de aduga number gi magi digit su khang de. Number gi digit se khang de wani na first koi number gi digit haidi koi na sila suppose se 12 haise number do 12 ni khala se adu sina first digit second digit oi ni first digit sina koi na 10 place la yin lo ni duga one place da amasina koi na one place na to unit place da la yin lo bi ego koi na digit number 2 digit na same number ama haibasa si da magi place value ani lege do ni haiba place value ani sa si koi puthong na baje hona si han ko the first na let option ge let ko first na koi let option se let x and the y x ka y ke be the digits karma digits so you know ko ai nasagi number ani do adu same the yaw the digits do do in the unit ko unit place the labor amma aduga 10 place the labor high digits ani se koina amana x ne ne lower se amana y ne lower se reko adu ma do idadi when then the number sai number se ko kaya orani ko adu de koina x na karine lobo koina one place the lobo de ne lore adu y sina akogi kano da 10 place 9 logo riba x and the y be the digits in the units and the 10 place and logo nina number se kya orane kanda x plus 10 y sa sinama khogi horen phangado be number do si orane ba ko makha ta bada number se kayuma interchange to thogadi sidagi increase to haibani kaya 18 increase to haibam si yauri ba ko adudi number form by interchanging ko adu si jengam si the number karamba number oidino form to ba karina form to ba by interchange to kanda sai si da yawi do by interchange the digit ka by interchange ka interchange kai interchange saudino nangi digit sing do interchange the digits ka interchange the digits see this is interchange to bagi number do na kari orani 10x plus y having a sagi hoi ahan ba number do na x na 10 place the 1 place the later me y na 10 place the later adi hoji ani do interchange to ba haide x na 10 place the lani y na ko unit place na to 1 place the later so hoi yare ni lower se khata bada koi question gi matungina ko by question gi matungina digit ani do sum of the digits of two ko digit number digit ani do gi plus to kya ta hai ba so x plus y se equal to 12 ne hai 12 sinna koi equation number 1 we let's say aduga and if the digits interchange tawraba the number is increased ko si hingale haibani haibadi digit to na ka interchange tawragadi interchange tawba means interchange tawba gi khoi number se kada odino 10x ko plus y sina interchange tawba number ni sigi interchange tawba gi number se sina interchange tawragadi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ interchange ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ number ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ x plus 10y ꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯀꯌꯥ increase ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕ by 18 increase ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯗꯨꯃꯒ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯑꯝꯃꯁꯤ ꯀꯣ ꯚꯦꯔꯤꯑꯦꯕꯜ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯈꯩ ꯂꯣꯏꯅ equal to ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯊꯥꯡꯖꯤꯟꯕꯤꯔꯣ minus x ꯀꯣ plus y minus 10y equal to 18 ꯌꯥꯏꯀꯣ minus 10 से equal to वाम लालदी को अदिदी x इशू equal to वाम लालदी minus x ओलन यारेको अदिदी implies that 10x तगी x minus तवदी 9x तारे को 10y तगी y लथोकदी 9y equal to 18 हाइबदी both side तक कोई 9 ना divide तक थोक्सी 9 ने divide तक थोकदी x minus y equal to 2 सिंह कोई क्वेश्चन नंबर तारे क्वेश्चन नंबर 2 तारे इको क्वेश्चन नंबर 2 और तो हजे कोई क्वेश्चन नंबर 1 का 2 का से सिद्धगी x की वैल्यू नत्रग y की वैल्यू पुथोक यार क्वेश्चन नंबर 1 द प्लस y नी क्वेश्चन नंबर 2 द माइनस y इको और तो हाइबा अनीसा कोई एडिंग तौसिलसी adding equation 1 and equation 2 we get kadi x plus y plus x minus y equal to 2 plus 12 okay implies that अदुदी minus x का plus minus y का plus y का लोशन का मांगमी नगर से दुगा x अनि पुंसिलदी twice x लानी equal to इन्हें क्या 14 अदुदी कोई x से क्या फंगानी x से 7 फंगे x 7 फंगे यारे को अदुदी x 7 फंगा बरी ना x की वैल्यू से कोई कनोदा पुटिंग तो सिलसी इक्वेशन नंबर question number 1 dara 2 dara any the talks the putting x equal to 7 in equation number 1 go equation number 1 da after the x is 7 later plus y equal to 12 I with 7 say equal to 1 lan grow the y equal to 12 minus 7 I the y say 5 from ꯑꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯎ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ find the number ꯗꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯎ ꯍꯥꯏꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ hence the required number से is क्या हो रहा है ना कोई नंबर से x plus 10y है ना लोगी बा देखो x plus 10y है ना लोग बनी ना x दी 7 ले रहे सुम्ब्रा plus 10 into y दी क्या 5 है वो दी 7 plus 50 equal to 7 plus 50 दी equal to 57 ना कोई ना पुथो का तो वो नंबर दो 57 चिन्ह है देखो okay thank you मथंग दा कोई क्वेश्चन नंबर 4 मुको मुपुन जंग मिनसे